Nari nibagiwe mumbabarire rwose. Kidogo samani. Nilifika hapa Kenya muri 2015. Nageza no muri Kenya mu mwaka 2015. Nilianza maisha ya kuwa kinyozi kama hao wa Kongolizi. Natangiye gukora akazi ko kuba kinyozi, kogosha. Ndugu zangu wa Kenya, hata kama mnatuona hapa, Shuti zanje banyakenya nubwo mutubona hano, nta muntu numwe mu banyamurenge wigeze wogosha mu buzima bwiwe. Nta muntu numwe, hakuna hata mmoja ameifanya kazi ya kinyozi. Hata kama mnatuona watu wananyoa hapa, vijana wengi, hakuna mwenye ameifanya hii kazi maishani. Ariko twabikoze kubera ubuzima bwo. Lakini tumefanya kazi hii kwa sababu ya maisha, tumejikuta hapa ukimbizi. Murabo ngabo ni nje wabanje, nanje ndi mu ndani hao wamefanya kinyozi mara ya kwanza. Garas ni mmoja wapo. Hanyuma Imana irafasha, lakini Mungu akanisaidia. Sanga mpura n'umubosi, nikapatana na bosi wangu wa kwanza, ariwe bita Chris, ambaye anaitwa Chris. Makofi mazuri kwa Chris, makofi kwa Chris. Makofi mazuri sana. Bana. Yohama. Asante sana. Chris wamukoreye ibintu byiza cyane atazibagirwa. Wewe ni mwanaume. Na ile kitu umefanya kwa maisha yangu, ibyo wakoze mu buzima bwanje, fanyia wengine. Ukomeze kubikorera n'abandi. Chris amekuwa bosi wangu wa kinyozi. Chris yabaye umukoresha wanje muri kinyozi cyangwa se muri salon de coiffure. Alafu siku moja kaenda kwake, umunsi mwajiwiwe, baadaye akakuja, hanyuma aza kuza akaniambia, bro, kwani wewe ni musician? Arambwira, ndugu yangu, wewe urumuririmbyi, uko na talent kubwa kama hii, ufite impano ikomeye ngingi, na unafanya kazi kama hii, na ukora kazi ngaka. Nataka utoke kwa hii kazi, ndashaka nguve muri ureke kano kazi na usome kizungu, wige icyongereza, sababu nimeona kubera ko nabonye utafika mbali zaidi, uzagera kure cyane. Na ninataka kwa hizi TV station za Kenya, ndashaka ko izi televiziyo za hano muri Kenya uzazo hakora ama interviews, uzoza ukora ama interview cyangwa se ibiganiro. Uri umuhanzi ukomeye, ukiwa msanii mkubwa sana. Ati nabibonye, ati nimekuona. Kandi ntaza senga aso umukristo wote. Si ati anaomba sana awe lakini umeonekana, lakini ariko yari nkaho yeretswe. Hanyuma sasa ndamubwira ati se none nimva muri aka kazi nzishurika inzu. Nikamwambia, je, nikitoka kazi hii nikalipa nini nyumba? Akaniambia, arambwira, utatoka kwa hii kazi nikulipia masomo ya English, uzava muri aka kazi nkwishurira masomo y'Ikingereza, lakini nitaendelea kukupa salary yako bila kufanya kazi. Nzokomeza nguhembe nubwo utazoburi gukora kazi. Na hiyo pesa, na hiyo ayo mafaranga uzazuyishura minzu, arizo uzawishura minzu, hiyo pesa ndio utakuwa kilipa nyumba. Sasa nikaanza kusoma shule la pili. Nuko ndatangira masomo nja kwiga Ikingereza. Kizungu kidogo ambacho najua. Ikingereza gike ya jewenzi. Chris niwe wanjanye ku masomo nja kwiga. Makofi kwa amashikuriwe tumushimire mu byukuri yakoze ikiri gikomeye. Baadaye nikiwa kwa hiyo kinyozi, ndi muri yo salon de coiffure cyangwa se muri yo kinyozi, nilinyoa client mmoja tu kama client wengine. Ngirimana nogosha umukiriya kuko nari sanzwe nogosha n'abandi bagiye batandukanye. Alafu kwenye radio station moja kukapita nyimbo ya kidumu. Kuri radio imwe hano mu gihugu cya Kenya haca indirimbo ya kidumu. Nikaimba. Ndaririmba. Kayumba kuri radio nkanayiririmba. Kayumba yumva kuri radio kuririmba ariko yogosha no mu boss. Nilikuwa nikisikiza kwenye radio na ninaiimba hiyo ngoma ya kidumu. Yaza yumva kuri radio akaza nayiririmba. Alafu client akapenda sana sauti yangu. Umukira yaza yogosha akunda ijwi ryiwe cyane bikomeye. Akasema, aravuga ngo kuna jamaa fulani ni Muhindi. Aravuga ngo hari umuntu w'Umuhinde ambaye najua anataka wasanii wa kusaidia. Andabizi neza arashaka abanyamuzika ashaka gufasha. Lazima nitakuconnect na wewe. Ndaguhakikishiriza neza ko nzaguhuza nawe. Jamaa alienda mpaka miezi 6. Aragenda mara mezi 6. Akasema huyu amenichota tu ni. Ndavuga ngo ngo yariko nkina yarambeshe. After miezi 6 sasa. Nyuma ya mezi 6 nikasikia umsefrana ananipigia. Numva umuntu arampamagara kwa telefoni. Anabonga Kiswahili moja kali sana. Avuga Kiswahili kija chiza Ananiambia anaitwa Shiva. Arambwira ngo yitwa Shiva. Wewe uli Garas? Wewe ni Garas? Ndavuga ati. Nikasema ndio mimi ni Garas. Arambwira ati se waza. Akaniambia, je, unaweza kuja? Ukabona nako mshaka abasani bo gufasha. Sababu waliniambia wewe ni msanii na mimi nataka kusaidia wasanii. Kubera kudahemuka. Kwa sababu mimi nimekuwa honest. Nabwiye boss wanje Chris. Nikamwambia boss wangu Chris, nabonye ndi muntu umfasha. Nimepata mtu
na nataka kunisaidia kimuziki. Reka tugende tuje kumwumva. Acha niende basi naye nikasikize ni usaidizi gani atanipa. Nguyu ari hano sinigeze mutoroka. Ndio ako hapa, mimi nilimwambia sikumtoroka, nikamwambia. Siku ya kwanza ambayo nilienda kuonana na Shiva. Umunsi wa mbere nagiye kuonana na Shiva. Tulikuja na Chris. Twajanye na boss wanje ari Chris. Mimi ni mwaminifu na nitakufa nikiwa mwaminifu. Njewe nzaba umwizerwa kandi nzarinda mpfa ndi umwizerwa. Ndio mambo nababwiye ngo nzavuga ukuri nshake nzabe igitabo. Ndio maana nikasema nitaongea ukweli hata kama mimi ni Niyo mpamvu mwebwe mwiyita bakomeye ndashobora kubatinya ndi mukuru. Ndio maana nyinyi mnayojiita watu wakubwa siwezi nikawaogopa nikiwa kwa ukweli. Nikiwa ndi mukuri. Mpagaze mukuri. Sinotinya abantu ko bakomeye ko ariko kose mpagaze mukuri. Tulifatana na Shiva. Nabo huwe na Shiva anyemerera ibintu byinshi. Akanikubalia mambo kadhaa. Anyemera kunsinyisha muri studio yiwe. Akanikubalia kusaini kwenye studio yake. Inaitwa Bliss Record. Inaitwa Bliss Record. Nafasha contract ya miaka 2. Nikachukua contract ya miaka 2. Ariko maze nk'amezi 3 gusa. Nilipomaliza miezi 3 studio yiwe irasenyuka. Studio yake ikaisha tu sababu ya watu wengine ambao wameleta ukora. Kubera abandi bantu bari bazanye ibintu z'ubujura, ariko studio barayirangiza. Mu mwezi 3 twamaranye arambira ati kubera umutima nakubonyeho. Akaniambia kwa miezi 3 ambayo tumekaa na wewe, kwa sababu nimeona wewe ni kijana ambayo uko na moyo mkubwa, siwezi kubali utoke kwa mikono yangu. Si shaka ko uva maboko yanje. Alinisaidia, alinilipia nyumba miaka 2. Yanyishuri inzu makofi mazuri bwana. Amashi kwa Shiva. Nilikuwa naishi nyumba ya 11K na nilifika Kenya nikiwa kwa single room ya 3K. Nageze muri Kenya mba mu nzu y'igihumba kimwe single room y'ibihumbi 3 ariko Shiva yanyishuri inzu mba y'ibihumbi 11. Iyo nzu y'ibihumbi 3. Inzu y'ibihumbi nyumba ya single room ya 3000 twayibagamo turi 5. Tulikuwa tunaishi tukiwa watu 5. Ariko kuona rent lakini kupata rent ya 3000 ilikuwa ni tatizo. Lakini Shiva amenua maisha yangu. Lakini Shiva akainua maisha yangu. Bro, Mungu akubariki. Asanteni sana. Shiva, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana kwa yale umemfanyia Galas. Yo, Shiva, makofi mazuri maneja.